Audio Jungle. Ja bompae na yenko ene yenkyerɛkyerɛ ne so. Ya bompae tiefo. Ya de animonyam ane aseda ema wo twedi ampon yankopɔn enne awia nso. Sa wabu kwan na wayi poma kwan mu amakwan sa enem so. Ya ne tiefo emetwetwe wasem nkomo. Awurade ye ni asem ona wa asem. Na wo se de wasoma ne nso onka na asem ne mo ka wasem. Eno ntia na dai. Fa de wasu ni bi ebra ba dom yen. Na dai be ma entiase ni nyansa enye yetiefo enyina adia. Na mo asem so wa okra ne wura ho. Na ma adwena eni ntiase enya ntiase. Na ma de Awurade wato boni mu emfiri ne boni mu emfi. Na de ayera nso Awurade onya adwensakra. Na sa wo di Satan say na yase. Na ni monyam enyina ya Kristo Yesu wo dia. Ya beka sa wo na waye. Ya da wase wo Yesu Kristo di mu. Amen. 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 Ya da Awurade ase yegu nkyerɛkyerɛ bi so ayeye kɔbɛ busumi ni. Na last week na enika kra kwa. If you say Nyankopɔn asɛm ɛtese de ya kyekyere obi na ye sanan eba na sɛ utie na komapɛma ma ahotɔ kwasɛm pa. na ye kyerɛkyerɛ nneɛma bi fa the fivefold ministry ni teki teacher no teachings ho asɛm bɛɛ manti ni yewie sɛ ye duru Matthew chapter 6 verse 5 down. 6 last week ye cover 1 to yinu nko 4 no nko Yes. keke na just one verse na na ye cover ye toaso kɔ kakra na nipa ni bie nti ase no so ba pa mo sɛ Yes. kristosom ne de enke ye school complete ti ka wo kwa anu afa pen no book enra Ike bisa am question tɛ sɔfo sɛ afei na me benya me mu a Bible ye ready ana sɛ yesua ana am ka kyɛ ne sɛ wa afei na oba o sɛ wa honkonkuru nti wo mu yes na am ka kyɛ ne sɛ wa honkonkuru nti wo mu no we don't study Bible but we read it Yes. because the honkonkuru nti mu no ontimi nsua Nabi. onya ntiase bia enti as time goes on na uguso wo ready no na wodi bi ye adwuma wo ready odi bi ye adwuma odi ready bi ye adwuma na Awurade honhom twebel afi oba na wabema wo enkyiremu what say enti de ma kan no eno na mesua Okay. what say Yeah. enti your Bible reading and your Bible studies enye pe difference room Bible studies and Bible reading enye pe and teachings ya de a minimum nipa bie no wa pa nkyerɛkyerɛ ho Yes. and day one I be wo no na wa start adesua from day I will be sabe bepe na church church Christianity a new nation Christ be create enti everything about Christianity we learnt it. Yes. Isua. Jesua everything. Hallelujah. Amen. Enti last Friday ni abobo teneni mu ahokyere no yabobo so vein grow we ni bra ni pe bia bragu emfa so ni kos ni so kwan fa so ya adoye ni ade Yesu ebo ni nyina so kyire ni nyina mu enti church okwa anka ibedi 1 hour e was say ye 45 minutes ye nkyerɛkyerɛ. Yes. Pa. Ana enka adwuma pa wa wo ye sofo oda asole na no de wo se wo ye eye wo major work pa ye de ba de nkyerɛkyerɛ. Yes. Meboa no na wo se nka wo take pa teach church no e ma church ni hu Awurade se de Awurade sitie Awurade hu de Awurade pɛ de ompe ekwan fa so yese because they say church no ye to obom ye hu ye left and right ye hu ye way forward enti we kan we na we aka we na we aka we Gidie ni nyepe. enti mesra mo saa busumi we mu kɔ no enkyerɛkyerɛ na ye sua wɔ ha no frɛ onua na ka kyerɛ no last week de recorded na agya ni enti ye twa video recorded. Amen. Bebre request because very interesting. Very interesting. Ye jini 1 and ye drew 5 and 7 ye beka no abom. Ye we e 9. Enti when ye team kakra bi a kyerɛ wo, agya boso kakra bi na afi ye nchampomla verse 5 no.
Pacho verse 1 down no. O say ene yemu ahokyere. Mo hwe ye na ma anyo mo training nipanim so obi humo. Anya samuni aketua mo ejo wo so ne nkyai. Enti wo ya doye a inset to bento ni wanim sede nya atwomfo no yo no sia dan mu. Ene abronten so no. Sede obenya nipa enum animonyam. Nkwa me se mo se wanya wona ketua dada. Na wo de wo re ya doye a ema obenkum hu de wonifa reyo. Na wadoye aka kokwam. Waja ohunu kokwam betua woka. Hallelujah. Amen. Ye kyerɛ mu bebrebe sɛm saa ka sɛm ekɔɛ no so a ɛnɛmi ntimi ma we ne so nti akankan sɛm no wote. Yes. Take quotation no. Awurade ɛsɛ ɔmpɛ hwehwɛ animu adeyɛ. Kwasɛm pa. 2. Adeɛ na wo yɛ no expect sɛ awurade nsɛm na wo pɛ aketua na nye nipa. Yes. Nti nipa bi a opɛ nipa anim adom no oni aketua wɔ awurade nsɛm. Kra. Saa ne pɛ sɛ kana ma wo te ase. Nti awurade fa yɛ so kyerɛ mu bebrebe ɛma yɛ kwan a church wɔ sɛ fa so kyaadeɛ kwan a fa so yɛ adɔyɛ. What I say? Yes. Inti me can be see to say the common one ye ni mo Ghana I say especially asori baby awo ne ekoye na do na ne ma ne sisi yitiri so ne de nwum di akire na ani nyina tua ne akohwe aguo awurade anim eye 0. Yes. Nyahwe. Unti me ma me Bible prove bia me de me I can only convince by the word of God. Yes. Apart from no unti me fa hwe convince me say wo be kan wa adwen bi akire na magia tum obuada se Bible ne dia ene I will accept it. Yesu na etichi. Yes. Se sa de we should abort it. Yentie unfiri un. Amen. 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 Afe ya ba 5 ne so. 6 verse 5 o say empaibo mu ahokyere. Na se mo rebo mpai a monye se nya atwomfo no. Safo ya ka se obi ye nyaatwem. Nyaatwem ase kyere se. Nyaatwem. Se chino obechi wa okotokotokoto boko be hu ani kuren no kura ho. Ya ka se nyaatwoma. English ne kan de hypocrite. Yeah. Ya ka se nyaatwoma. On se eye asante kasa anatwi kasa. Nyaatwom na ade ame unu ni se ono a onyehye no no so a buturo bojo. yes onyo onyehye no no so a onyenwunu ana ade no nso no ai se oye ono so a ase onye ana onye no so onfiri wo mo obi mameye but obeyere no ho se ai se oye wani mna so na ade no akwa se no nanka oyi nanim se nko wanya ke be po obi ama na ba be hyewa ko betimi aya ama ade no kra ye de ayeye. Yes. But ono a ontimi enye but se ye hunu na ye beyi na firo na obetwe se o ampa mintimi nyane ma ho odi ntimi no antimo mmoa me ana se mumpo bi meka me ho na onso mi mu no onya ne sa. Yes. Ube onso wode meye metimi aye but ono ani mu ni die on se na no no oka o. Yes. O kan wo na no so betimi aye nti enso be gya ne se ne onya de ade onya but ni mu ni die bibia dia dance se ni mu na ye secret na ye hu ne de ontimi nya de ade enye ento de pata pa woni mu saa meye won sa de no wa jegu ama na sai afa wo ye no hwe nye odi so bi nsan so wontimi nya ko wase no enti ano no eye ya de e wodi pa ni mu yes by no sa word no yeah so for ta kapa nyaatwem. Yes. Etwi kasa nyaatwem nipa ye nyaatwem nipa. So for ya ka se nya atwoma bibia o ye bia o pese nipa hu ana so pese o alert nipa ma nipa ni ba no se o ye bibi sei especially me de kem be example bo o ta kem a wona ne tons ne ade be se nipa nyina hu se o bompaye nti ni sa nipa pese bia o ye bia no nipa hu ba on say education on say if you cry na examine na mo to da so ufo ni bi wo ha omutimi ma so fudi ye wo very pra ni ye wo very say ukra wo number bia wo be kasa wo ye so so body title se jifa wo de se sie mo hwe ade bi e wo especially KJT a KJT a ni nkuru na aka no ni ndwom aka. yes me ko hu ade bi a me wure ho pa ma in fact me ba na they say this time pa say ne nipa ebisi etike rade afa ogina osu oprichi wo de meti wase. yes me nkondam obi o wa mo ka no mo ti wono mo kasa mo de mo
mo manya baabi agina nti ahina oyanya agina nyina nya asase su ne asase asu ne obi atusi baabi obi antunsi baabi bode juna ne nyina oya na wonya baabi asi ahina esi nyina ho na nam fom obi anam fom wana na wiem osensen o obi na ntigoso nti na mo de mo nyina na mo me sosofo wa me ya me de onu ne coat obi obeka cho se sosofo wa me sosofo wa is my father. Yes, go and ask from PZ the ma papa ni ye genuine nyina ne say otimi preacher bonten 4 hours continuous owie ya wa bebu adwuma beboa na within 5 minutes or 20 minutes no wapon no anoko ne be wa bompa ya gusu no ko ba we wa preacher we no gina e ma dross pants. Look at this. So ana oba bi na eton na oba na nim ne tebe ono de te ho ana wayere no wo bompa ya gusu wo bompa ya gusu wo bompa ana wa buy polyteam ni na ne say O peska si asem ni yo ene wo gina so bompa egum ayini so dress ne so e hye nkom afi me duru na me wra hu I'm so what is going on Ghana what is going on me see obi wo wa bible we no kra no bible we na okuta en wate se wan afi omiem ekuta ne kwa ekuta ne wan ya agudi nkwa ekuta ne kwa entimi o me nature me hu sofo a ompa di so na ne hu ye me pufu baba because we driver na ukonom nsa usu se de na beto nipa etika accident ne besi ana we driver na wo dade na beto member accident besi nti yes ade we ya na bible kan me bo church be the Church of Christ eta kasa fa sa de se ye ne a ye bom pa etiatia mu nyina ye be ko bu nsam je me abosonsom sa no motaka ebi kasa wa be bo twene me se sa teaching so me nya botire me yini ma ba papa be yini ma quotation ye bia ye kan ba de sue wo mu no edoso ye wie ma 260 na je bi enipa afrekwa na etisa se ade fofra afi ni akan so da bia ye kan we ni ade a Jesus ye kwa ye nko kire nsole ma no kwasem onka de foforo bia we ni wose kwakire no se we na maka emos me se sa ade we wa pema hini maba nhwehwe ni mu nya atwom ade we mani nje wo let them stop enye wa asem nti wo de aba empire boso because bible na da on empire bo ye kire ente so akwa ne ko ne nche waka chense papa kire ye de se de si ye de ye bo mpae ye kire mpae bo nkremofo kire o mu ma mpae bo ti nya atwom obo nya atwom so nipa o ya ade a na adwenye ne se opese nipa nyina hu se oye ho yes 2 ade no waye enso ohu a no wa disguise se onye no kwasem pa eja yanko quotation ni so Matthew chapter 7 verse 5 say na se more bom paya munye se nya atwomfo no na opese wo gina sia dan mu ene monten twa so bom bom paye na nipa hu won no kra mesem se wonya na kecha dan fansa se wo nya atwom ni bi pie o Luke chapter 18 and 17 6:18 ho ya ko bon je ni mu paye no okobon hwehwe ni mu paye bi wo o de ko tu no ebeshema ma me de mesasha ha 18 verse number 9 fasi ni tujini wo say na obu binum a wode won ho to won ho so no say otene na wo mu na waka no so say nipa baanu kwa solfie mpaibo Yesu na ebu sa bewe yo na otwa okire nya atwom obi oye nya atwom no ocha na se wa otwa wo mogu on say wo Pharisees Sadducees scribes sankofo na omo Israel before na Yesu emewu ya no sa kyerefo omo na Yesu da bia na otwom omo na Yesu kuno o de yanko obaako ye Pharisee ni baako ye Pharisees ana baako ye tujini ana baako ye tujini Pharisee ni gnai na obompa ye ni tirim say onyankopon me do asese mente se nipa a aka no te empire wo boti asem wo ka me da wasese mente se se nipa aka no te mente se nipa aka no te nipa aka yi etie sankasisi tio nyatwom mente se nipa aka yi etie na emom minfo nkontompo fo awalesefo ana obi obo ne mpa no wo konda mu nkrofo sa no minfo nkontompo fo awalesefo ana tudini yimpo ana nipa ogina me nche ya me ne bo mpa yi because akoyi de me hwe na nimu a ntimu se onya papa what I say yes
me hwe mo so ni ma me gidi so onya papa nti Awurade hwe de ogina me nche kwa de boye ni amene ne bompai ko me di emwada da pemum premium afi wo bosu no ho me ya fasting akobi betina akam na me firi boase ba me firi kwase ba boase so akoye fasting 40 days no wie na Awurade ama ne dadoa so meton look at this 40 days o de betu no ho akam so oboa wanye oboa kwedi yok me dim wada bosumi biam me de me nyina me uti so dudu me ma hwe wo agwo kansemo afi de me nya bia Awurade me ntutu so dudu me sa de ba na otuji ni gina echichiri na wampese afi tujini no ejina achirichiri na wampese o ma na ni so mpo kire soro na wampempo hwe wampempo so be ma ni so akire soro na wo ye dey na emum obo ne koko e ka se obo ne koko ka se onyankopon humi diboye ni mo humi diboye ni de mobo mesemo se oyi di bim sane ko ni fie mum sane pa no bo san pa ne Awurade say o de bim die isane e ko fie sene ba kono because sane akowe mpa no ko boy no wa ma nkire de enipa yes na mo bo kire wan Awurade one say so many people are doing the right thing at the wrong time kwasem empa no mi no nyina akobo empa enya bone be kwa we fa so bo ne de no Jesus condemn no Bible condemn no say it's a sin yes eno no waka no Matthew chapter 5 for ham 6:5 for ham on ka say ene say kani kwa so obi akopa ke so ko bompa yes mucha asem ni ye sa wo kan Bible la words ya ewo mu no key words wo mu eno na take na peke tina me ko bia na mama reference enti on ka say me ko gina park so bompa e bone on ka sa mucha asem ni ye yes on ka say wo bompa wo ka ma e bone na eniye ka mu mpa bo e bia ya etu kwan ka no ye nyina ya one ya nya one kra me be foi e na masere mo se abushafo me pese ye chenya nkopon asem ana mpese ye bompa de wo chenya mesa sa time sa mpa bon e loud yes untimi nyina wo manim na wonye din se na wi amen possible enti sa usua Bible a fanyansa ne makwa na wonkonkron nkere wase yes enti obetimi asole gina abompa e loud aka na obi abeti ama mu yam nyina magye so sade amen eno ka mu mpa e bone na nya bone ba me nko ma betinam man sere se obi ama ye mo na ma sha ase to ka pa ya la ba bo ya la ba e ka ya e wo ka ni mu no mbolo wo aja ya ba bumbo mu de mu ntaki o se ene ma mienu na ma sete ya the same car na mu ka kro na mu ba de na ma ye no akoye bone akoye wrong way right time but enti eno Bible nen ka say ukogina park so bom paya is a sin on ka me nko me de me private car nam car na asa nya car obi anti ma wuro grass last time me free boase ba man kan car yes me ba ma wuro grass na me bie conditioner me bie nyum na me bom paya serious o car nim yes me jova take ya voice am tese masa say de empire ni si ko idie wa hwe na me nko na me tim obi ani wa ohun me hu sa me bom paya baka ni ma me ba me bompa e serious pa me tun se ma bodure chiri what I say yes enti praying in the car is not a sin yeah baby I mean kwa me na me di traffic mu me road grass conform na ma yere me ka pa ya da ba ya da ba e ka ya da ba no obi a wo twam ya onamu de no obi a ehwe o bompa e o bompa e o eno na Yesu e condemn say you are doing the right thing at the wrong time. It's a sin. Looking faces. Munchi asem the Bible mumi nya time na yen study Bible ni ye. Yes. Into the sandy pan or person always. Always. Or on say asem na Yesu ase twagu ba ni nyina o twasi eni pa asem so. Yes. Ehwehwani mu say o kogina bonten atiatiem o wi a ni motive ne say ati say mo ye namfo na mo nam na set ehun wache o asofo enam ko enasem ko shakra na nya grokra o mako dija papa mako bom papa dia forest three what e bia rich man da enti wo so le ko bom pa o mu ahu nka oni obi ani asem simple
masa anadwi mu dae no ha bom sɛ mesi akɔ bom no mako dija papa mako ha mo de mo fana no ma deda Forward. you go with Chamagu. you see eti nipa It's true. More attract your attention. mo ti da me kan sɛ de be ye nipa be hu no Trini bad na be si omo so. na akwa bi wa tonsu so for sample kra kan no pretty mu da sa mo te ya okɔ park so okɔ bompa ya no afa so ata okwa no obaba na he me ba sɛ atonsu ahu bɔne nyine no den den no oba he no mu kon ha wo hwia se 1 minute You see? 1 minute. 1 minute Satan. 1 minute ba ko so ndie odu park no so hey Satan Baba. bra me twon ba ha me di kuruma fa ho me no to me yam Everybody akoyewu. ono so 1 second kra ma o hwia se ache kra wantimi amadum ni mu biem because 1 minute Satan dia sa di reference one e komo Ko Yesu anga sa. 1 minute no enti young guys be sorry this time omu mpe bible no kra sua eseye dwuma na enye easy time So. time we dey mu study Yesu lifestyle Yesu ba ye nyina obekwa ko bompa e bia na anajo woni esuafo na kompo wo ko bon kura ampo ne dia ne anesi Yes. wasa chem Yeah. ono nko akose baabi won de miensa agu baabi won de nkunu agu baabi agida wo nyina pese wo ye service bom Yeah. It's true. bebo Yes. no akobo no waba no akobo no waba enti se bia mu nyina mo hia ya ba service a church aye ya we say your congregational prayer ho Yeah. it's not a sin Yes. ye nyina ejidi ya baako ene ya betwa ahyem ti ade na ye no ye nim se wose ba bia ba no ne ba sa be hia me din mu no na me wo mfirimfi Ah. munti aseme silence prayer is not a sin loud prayer is not a sin let's check it Both. my teaching was sorry pen Yes. loud prayers is not a sin silent both work it because yes by he pray silence and he pray loudly Yes. ne mi no nyina ya adwuma Yeah, adwuma. o sa se nua na so no se yesu antie mo ya den na nkomu mu gina fom te se ofire elia Otiam. wantiem Otiam. because me ba se nua so mu gina fom Yes. na maka asem bokọ anka abete Ka wonte. na that time na ye de na yesu ye Obompaye. na ye mpaye na se mpaye je hwan de bompaye kire no Nyankopon. obo meja father why have you forsaken me They tell what power me. enti oka no eli no oka ma ne ba loud Omote. enti omo mu gina ase ne nyina te se papa ne frɛ hwan Elia. omo so omo nim se bia o frɛ elia When I bet you know. amana beje no say loud prayers any silence prayers is not a sin yes ebe practice ni mienu nyina both loud and silent Yes. na ye wo ebere bie twa se o observe sa dem No kwasem pa. ebere bie twa se obɔ no but o motase No kwasem. nti de yesu eno o cancel sa tema no o cancel ni nyina no o mewi what say no o mewi na before o be won ensem ni bo na ye fulfillment ensem bi so wa no o ye free ho Yes. or ye corrections Of errors. what I say Yeah. errors are ewom Yes. no or cancel no enti say ye bom paye e bi ka say wase mamu nkasa pi say abosofo for bibiri nti ase bibiri nim the meaning of that word the entire yesu ka asem one say ma kira de wa sorry say ye woni ma miensa the whole bible no Yes. ye wa de e fa ne literal ye wa spiritual and ye fiction Yes. literal no eye enema eye physical things Yes. oka wo de woni hunu oba benyi nsen enye honhom asem physical de woni hu what I say Yes. and it was spiritual asem no oka wo de ba honhom na mfam a unhu be honhom asem Yeah. and it was fiction enyankopon ko a including honhom kra ko a unhu Yes. ono ade hintai ono nko a personal nti ene ma miensa but omu tie mi ene ma miensa te say Mary asem na de bia wo muka oni Joseph Awaliam Israel customs se unsua the history the customs of Israel o kasafa omu ho ya very careful yes Bible no be misinterpreting no Okay. because the custom of Israel the culture of Israel the faith and the belief of Israel say unim anything about it now ko kan Bible no trasa one share obeye big problem because
Mary ni Joseph ade no Bible no kan say ode ne ma awade yes ode ne ma awade na onyan hunu no yes onyan hia mu no yeah Israel mu no kwa ye different type of marriage you betrothal marriage sa betrothal marriage na ye under age under age yes onyanduru say ya ware no eno na wo de ban ye pen so ye fa na asiwa ba o mu ka no awade yes what is it? You say me be ya ma awade na me koto no ma hu ni babu ni yem saa o mu ho no de ye kan say wo de na ma awade betrothal bu so bia was study more about Israel custom no obeka sa asem yato nti na ye under age yes say under age and also na ye marriage aye adult one no perfect one na ye marriage Israel na enka dey na obi a waware me o ware obi na sa awaligu oba ye fa kokom ne kogu no ye fa kokom yes ye fa kokom nti na betrothal na esi ye ntina oka say o fa kokom no akogya no te say dem abejew awale asiwa na me fa kokoam abeka kyew ma me no papa se de me na mpe biem ba se de ya wade pa de untimi fa kokoam enkogya no amen enti sa bebe na Jewish custom no ene Pharisees no mutie yes Pharisees no musu banya ankasa enya atwom na atwom omusu ban ne say apart from ade omu ye no eno nko a ena ye papa asa obi ade enye enti Yesu ban na ko mu tu Yesu agu obeti omedi ti sampai bo we na wo kire mu no onka say okobọ mpai wa abontene a park so bebre Ghana ye bompai wa park so it's not a sin ye come mountains akobọ mpai it's not a sin what I say yeah enti ba bia no wo tichitichi eye say say sia obekodom na bi obi gina ho bompai man what fifiri o bompai pasa wojimi no die gina ho no okikamu boto ana tons kra on say Paul kan say Erade oye nyansafo fucking say obi o ignorant about tons was Paul can say make buttons e wo ba bia wona wonim de na wonim de me ye na o se sankofo ni boom said ye putoni yes omun tias de na me ye na sinte no how are they going to feel it yes mebwa yeah how are they going to feel it you obi o onya aduane a kapo pa heisha ene Jiminy Dawkins nkoa masa obia ni wa muntie e wane hu e obi ma oye decent 2 oye gentle 3 oye neat no kwasam humble oye humble wala mun kan ko say ben he mu be yes awrofu yi onni sa kono so fo wa mu be yes awrofu fo woni sa agudi sa wonam na wa de ton so di agro onya aduane ka pa po cha te timi sam nkoa na mu di senya medwuma omu sampenifo ebeto kumi yinya saade we da penifo decent ye nim wo mu e wade hum ti wo mu hwe omu lifestyle penifo old ones penifo elders penifo preside elders hwe omu lifestyle e genuine he will never do this ba before no san 1994 ni 2004 na eba no boys abey eno mo ye ne ma troka hallelujah amen it Jesus teach the right way to pray yes to we no say face we dey wompa na wo bon ayete say wa behind am muntie so fie wura A2 a enkoka say wa baifo ja asem na mi kan ye o fie wura A2 say wo bon pa enkoka say wa baifo edan na wutimu no enya wo dia yes wa ko hand dan no o ma no mutimu nyina nkura gidie baako tie o fete nko mi fete nko ebia obi ya busumsum ni obi ya kramoni ba hai enkanka na mako hand dan na wo ye kristo ni fie wura akora so nye kristo ni ba so le homache 2 o'clock wa entokua na and wo wajere ho na abom pa ye kikam tiatiem masa obetu otuwa emfa nkose baifo nya bayi eye wa nkasa yes ignorant what I say eye wa entiano no se park bi ben e wo fie na chi a pie kogina baabi yes kogina so bompa eno na wo kɔ no o motive a wo de bɔ no se na nka wo betimi abɔ no wo dam ho ba wo mpese even worse ne kura wo recite no eni kwan say different person te worse a wo ka yes because enya wo na make me problem a kyerɛ Awurade na make kasa kyerɛ no te dey na me ma wo te dey make so wo nya atwom
enti ano no betime pia ko se be enye sa so so wodam wo bum kutude bompai wo wumu ye ka se mpai denden ya nyankikamu ye wo de wo bompai ene den so a empie so mo se fifire te no Yes. unhu bi da Ebi ho. nti sa fie no eye wa fie dia no ma dia mo betime asole gina ho mo mpai bia mo be se mo bobia mo betime abo ya eno na Yesu eche no wie no so o cheda se on say o ka asem bia o ba bi o de be andi o wase sa wo ye sa ade ne nam eni pantia Yeah. Hey. eno ti na sabat ne wasam da bia me ka be hyem no wase enam sam ko ye nko miziri masase so nti ana didi ai sabat yes Esho. sabe pe na ho be kire mu se sa wo ye sa ade ne se nipa be hu nti e wrong yes For the sick. amen and amen amen e wrong sa na Yesu pe so kire on kire se ukugina park so bompaya enye ukugina baabi bompaya ba wase wo mu kogina entwea ene montere so bompaya se de be ya nipa ebe hu yes it's motive na wo de ya de no ene etre just motive no ba won konda mu prayer no but motive na me de ya de no wase is a wrong way yeah because akoy okwa asore dem no mpa no ko boy no obo ne obo konda mu obi yes Bogu. what does it Yeah. obo konda mu obi wa mo mpa ya nkyere rade o na emo no ankasa ko project ne ho owie no konda mu ni no ni gina ho no Be wa adwiri bi nso so obi ntie de wo ka. yes mo adwen mra so me so say me na me bompa mia me cancel atia enka de na Yesu ko gina correction bo ho ka say de ode queens aba e de ne so nani yes Yes. hello ha adenti na ko gina say mo am de obi de 1 billion aba na obi de 1 cedi aba so ono ne de som bo chan me de yeah because of say the way on na make last week wa say esikafo e wo Ghana sa wo person wo che wade age so de ne ko bedwam ai so ko gine kokuo ma benya kituwa bi papa bodwa ne frɛ no So obeyi show abais kana ma onwene ho ba kokuam obeyi 1 million ama because I know the obia ngam obi ante But therefore it must. last week me ko bo afode wo Santase da bia me kwa ekwa me fa so bo no this time Mrs. San yeah me wie na so de mini harvest na ye bon de ode bebe bia fabra asole kito no omu nyina soli boom ne mbegu once na so mun kan yapon omu kan wie 100 million wonderful sorty ye kan wie na me ka cho mu se afi wie ne nipa ni obi bo 30 million obi bo 10 million won say senka ne tete na ena wan mana me bodi na wan fa anye fancy a wama na so dem crazy ase no Auntie Asia. Jamaica kama. by my teach wo ma mo mate ase se wo kura do adu sika na kura no wo mpe wo fa anye hwe yes una hia no enti nipa ni nim de obeye ye wie ye no ye kan once any 5 minutes boni yapon Wow. ya bafo de na wi na se me nya hwe biem wa wonim se wonim awurade nim se obebo afode ama awurade no de ode ba na fa batum no fa batum se obi wo asanka wa moso na okuta 30 million on ma church ni nyina hu so de 30 million na bae ko masa ode beko obeyi 1 million atum dis kana kofie because wa mo ama na mfa anye fans amaje fans na ye ensole mana ehu se obo kese na ehira wa na se awurade na wo de command no Aye ra na command. Ni shira. That's a rule. the questions there bebre o nti se eja fa wo number ntu obi wo question on text em fa wo okay me wie ya na ya fa questions no me e bia na man fa 0240 386 sorry repeat 0240 730 386 sorry repeat bien 0240 730 386 amen ya to aso afi kan o say no kra me say wenye wona ketua dada aha na wo de ore afi wo chira wo the right lane afi sa wo bom paya sane opiem shane dey opiem na to opunu mu bo waja wo kokom no mpaye to punum na bo waja wo dey kokom no mpaye kokuam ne dey empaye na waja a wo hunu kokom betua wo ka tu waja na wo hunu dey kokom mu no e be dey betua wo ka e betua wo ka enti why na answer prayer e onyankopon yes amitaka se mi se even wadwen o se tia mu dendende no na de kosoro de ya ne oboa yes because OFM ayeti abrosan so ye hye mintiam ema ne nkoduru police station wada no kwasempa enti chaki interval se wo esoro
ɛne asase ntem enka wa ne betimi atema ma na duru ewa check no yes ti se wa nyo se bia eno wo ye expert for entiemu na emerade tia it's never true ni oboa it's never true amen and amen ti erade na onim kukuwa mu no ebetie asem na wo ye dey wo ka no ansan because of say perception na wo dey bomb ena you say e bia me bomb wo so bi wo bomb pa kra enye wo intention ni say wo be bomb pa ana so be bomb pa amana pi ba wo realize ye no ne erade honhom atake control ama what I say pure eno na erade no ho akoma mu yes e wade nim wa adwenem onim wa akoma mu tika na mbeti na mitime asimitrase me bom mpae wo makoma ma me mu a empie ma no do atimi nchen sei so for waka asemi kire wo se me metimi adawo sei ahwe so ra bom mpae 3 hours so na so for ma minim se me bom mpae ni na ni hwe soro nti so o so onya bɔ ne pɛ no hu se wan fina no hu se papa ne bom mpae so no hwe soro sei ya so no bom mpae so ne na yire na da o bom mpae no da ho hwe soro ha no bom mpae you can pray. Amen and amen. Amen. Ti se wa dwen yo se ade se eno nko a, di se me kekam, ade se me kotena bag so, di se me kotena ntwea. Ena Yesu kansa san hwehwe ni nya atomye no. Yes. On pesa ade no. Enti kira asole ba no how to pray. Si bom paye. Amen. Amen. Ena ya ba asole dan mu de eno so ye different. Yes. Ye nyina ya ba, ya be hiem. Ena ye program na ye bom paye. Eno no de ye nyina ye hiem nyina nim se ye kura one faith. What I say? One mind. Ye nyina ye kura one mind. Aya be hiem. Enye ye ne ye start. Paul mo koye all night. Yes. Omo boss ampa ni bi. Ya Chief Peter Acts chapter 12 ehwefo na aka no omo boss ampa ni bi. Mebo yes. Empire den ya and ya den so. Omo bompai twesia bompai. Yes. Paul ne Silas ko da fiase ne no mo ye. Hymns and praise. Omo pon nyom no mo bu mo nsam bompai loudly. 1625. Serious. Because that time ne dey Daniel Empire boy the same thing. Na nya silence prayer, na ya loud prayers. Tokuya to na Ordina no kotem. Muntie momo betija. Kamuja. Ba dia Yesu kan say wadwen so wo person ye mani pa hu no ene wo condemn. Amen and amen. Amen. Motive no. Eja ya enade ye conclude ho no kra. Owie na otwasi fasten de ye be so da ba fasten nko ade no so. Kan bra fom kakra. Be se was empaibo mu kasa tentene. Na se mo bom paia mu kasa kasa pi kwasa bosonsomfo no. Na wosu se won kasa tintin ti obetie won. Enti mu nya se won. Na mo janim nioma ehia mo ansa na mo rubisa no. Full stop. What does it mean? Mamun kasa tintin ti sadie abosomsomfo eye. Ususu se mo kasa tintin. Na ususu se wo kasa tintin no kada ye simple quotation ni nyina. Simple quotation say wo empire na wo bebo no menka ne se me pade a obi abeti ase simple. Police ni achew. Yes. Wachew. Ena senka Ghana mra ye adwuma pa. Eye adwuma pa he mu so a edisu edima ye adwuma uni lance say si entwidi e ka don't drive mata say entwi ka enti say unam na uduru bari ana ye nya chew se uni lance sa asema Yesu ka no peso o kire say me ya cheme na me pa chew yase say Ghana say uni lance ne ya chewa ya mfa untum yes 1 year e ade e da ho yase say enti say ya cheme awabra ma offend sa amra na ana me pacho chire police ni esu me pacho anopa no mapa ne chew awia no mapa ne chew nyima no mapa ne chew a Ghana mra peso chire me say me chew patenten no enye no na ebe ma ya be me yes mo chire mbasa me chen enye me chew patenten na me pa no ene I say ye kosku no say uye late ne babo no asase esu what the bra so what the usu one su ya be fiew atia wana kuma atia o mo say anwom no wanya ato sa wotuo wan tuo ya ba fiew enti sa ade na police for na chew no emfa won I say oko police station ni court ade mu chiri kwa ne chew pa ye mu say odi for
so de ni chew na say me pa chew no so odi for enti obeso che say the number of beg ya obe begging no enya no na otie because when you offended yes we be say ene senke mpaye eni kwan say ye bompaye be say 1 hour yes go get me no bompaye how many minutes oh boy 1 hour repetition of prayer oh boy an hour oh boy the same prayer 3 times yes. Bible no yenya butire o enti obi wo wa wo wose nim say erade ontie die de boyeni me mpaye ba ko na me ko boye no me boni a me ye enti na makoya abortion yes na ma be gina esu ebi o ma me yefunu tutumi ena ma yire me ho erade samiade enya mpa o sa me boni ara sa that time mpa be no sa me bo forgiveness yes when faction na say me sre no go kasa tenten yes enti anu ne kasa tenti a wo kasa ha erade adwene nya no odi ba betie wonderful yes yes and yes enti wo be ka ma dia te se de rich asa samba kaya achepa mbechire mu wo ha eboase na minya ma ha se amumuyo boni ena mfomso yes intervals no ewa enti wo se uyi awuhudie ena bonde die efiri onum abesa die mano enti saa ne mano na asi kwan ena oba Isaiah 59 se munim se erade ninsa yetia na so munsi na emomudi ai mu yo ena amamo ne ntam kwan aware enti asam na wo kan wo senke ade so obetie di anka wo boss na kotie wate dada ba bibi sha wonti kasa tenten na wo kan waka number of times aka no won fi wo enya se ontie na emom sa kasa tenten na wo kasa ni jai na ye the right thing no na ye the right thing wonderful but omo chase enya se wo be gina wa yiro enti te se me kwa asole ma adwem se me kwa kokum ma ase o ebaifuo ena mububotuo pe da bia pe o ba na ma me ne te ho kasa tenten as kasa tenten wo westi o herade adwen na ukumi ni pai enya no oba betie o David enya no oba betie o the right prayer so boy dia ankoatie yeah kasa umu no sa ntina ba mo bompa enso mo nsanka yes mo busa no kwa na makonno so sam bese no akonno so na mo busa no enti yenim se wontie dia dimboyeni enti me rich gina station ETS station am so me gina na matie mu a rich bro enti rich emma no ba won ba no eye mini rich one no problem wo tie mu no se me pesa rich eti entemu na de na wo sa me ye yes o be no e wo sa me nante be ho because baby me tena me temu no wanya dai enti na kasa ma de ati kasa tenten beregu ni ma oni ntem ba sa me be rich di anka me kan ya na kwa ya dai ba ye ya ba so le se e bompaye aserwa de honhom ye bompa aserwa de tuntum tumi na de ni number bi na de wo botuo o pa me fia be fo eye wura kasa tenten so onye rodi tumi ni na hoɔden a hwan ni baifo hwan ni ahombɔne hwan ni tumi de Yesu ba Yesu ni hombɔne hwan ni dwane ne yongo hombɔne dwane topic no so no private na wo bisa bi foforo okay enti sa tumi na wo hwehwɛ no sɛ no nyenye wi a enya hombɔne no wo na akɔpam no bo ɔno hu wa na wo dwane enti mu ye one accord yes basa wo da veta sakasaka yesi sakasaka yesi asolim ya bompa de rade ase na de ai erade me ba na oyale no yes enti wo pese o kire se erade nim so oba bi yare yes na mo da na se what divert no kasa tenten what is wo de kasa na ye o de keke enti wo pese erade o kire erade se o nim se oba ne yare na asole ne mo de nyame ase o pene de ntem o pa wo de ntem o ma gene de ntem no bi de onko so na nyame ase e chan e fiada ya be sa to aso